Chỉ bảy ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Lalpa kha Reng ro ti thu pui kan ngai thadona he thu hi Lalpa nen kanin pol na atan private devotion atana kan lo mangle theu don nia Galatia rama mi te ne na tirko pola le khathon bungruk chang somle pali thu hi lo ngai thla ila ke ro chuan kan Lalpa Isu Krista cross lo chu ka chuan lo tur zia mai chu chumi zara chuan khovel hi katan khen be inom ta ke po khovel tan khen be in ka omani Lalpa na thu malsom ro se amen mizo te hi thovele tanga boy ngal thin kan ni a ti tur hian min muak reng maya pathian han pol keu man po hi kan tam talo hle mai he hian a hu hawa ko ran kan nun na a po hian kanin oi nung zo tak tak lawa tharau lam nuna han har tak tak nei lo hianin tilo theilo si hian rong kan bol chho me ka pathian pol na kan thla thlama wang hian rong kan bol tam ang hu hian kan chak chuang tlat lo mai lai hi a oma chuwang chuan kan pha kang tok le thlin tokin alo ngai thadu te tan devotion hi pathian in remati chuan kan ti zel ri don ani tukina kan thu pui hi apoimo ka ti hle mai Lalpa kha Reng ro ti hi thu pui poimo ta kan in ka ria ektik lai po Lalpa hriat Reng hi avan har thin em ti ro u ril runat lai takte kan dikna le thiam na renga pu chet kan ni lai te hian Rawh har thina Lalpa a in kan thin rim na chi te hi hriat hlar mai a ol fo thina ni hi Bible pon lama tradition pakhata petera an khen be ma chi khan anupui kha an khen be thu ain zia ka an khen be don lai khan petera khan anupui kha a en wanga ti hian anena thu soyani Klausu o Lalpa kha Reng ro ti in anupuya awa antana Krista turna Reng chunga an mangai Krista minga wanga tur kha alozia hle ani ti kan muthei ani Krista chu kan aya crossa thi inain pe a chuwangin ma ni ta na nun latum tlat hian ma ni in mangai na kan nga lutuk hian kan nu na boy thina Lalpa hi Reng theilavin chu chuan min siam thina kan rin na le tharau nun po in atur thina ni kan dak hlau chante kan tharau nun ro chante hi hanchi kila keima ni wang hi alo ni fo thina ni Emil metlarakha London khopuya thingpui dor nei tu ani a thingpui dor alun boka sumpo alalut na sa a mi hausa nia soizinga po atel thina mi hausa ani na ain kongle lama chuan mithil phal ani na kha alar pui dai zok ani antiani rongbol na atan tia vebur khon donation khon te hi kutruakin achu tir ngai lova mi harsa le mi re theiten na satakina chanpui thina anmel en reng po a an harsa ti riat ngoi adora lo chol thin te hi poisa po alangai lo anti chuwang chuan mi in Emilia chu mi hausa ani na ain mi chanpui thin tu ani na kha an hriat dan alo ni ta zok ani unaw te u Lalpa fakin ama fakalamin thu te hi hantlang au pui chiam thin ma ila malsom na alo thlen fu chang hian leiro sum te hian kan chan dam na tur Lalpan amana pek asen so pathian fapamal thisen man san zia hi kan theingil hlau fo thina ni veteran anupui hne na Lalpa kha Reng ro ati hi kan tan po Vawiin thlengin a poimo a engtin nge kan ti fe angle pola chuan a value system a thaka khovel thiam na le fin na uma theito patlan lai kha chuan aton chin po sang ai ti ve viau aniang amai ro chu khovel thiam na le fin na te an hun laia zirna sang le zirtir tungai hlut lo em gamali ela student hlui ani na te chu
nom neya angai ta hlava a chandam na atan an tangkai lo ti a hria a chuwangin Christian te khovel thirdan Christian worldview aron thak hlokin mi te mu sidle chek sol pathian fapa an khen be na ama pola mi hring hlui po an khen be na cross kha anuna ada hluta bera a value system in thak hian lalpa hi Reng lo theilavin atan puya asiamani kan ti thei ome tunlai khovel thiam na le fin na sang zel kara hian engtin nge lalpa hi kan thriat reng theyang ti hi zo na poimo ani in ka hria a tukina hian khovel thil kan lom zong te mobile phone changkang ron chuak thar zel te emo lir thei changkang ani emo in le lo ro pui ani emo sumle pai po ni se kan mamo a kan ril ru in kan otang nei po kan duang kan nei phak chin chu thei to pin kan zong bokang khovel om kan nia kan mamo chu kan zong ve zel tur po ani ma se akong dika zel ni sela apoimo ber chu Krista cross hi kan ngai hlu phakem to kida hian lali so Krista cross hi kan ngai hlu tak takem kan nun hian he cross hi angai hlu tak takem ti hi hanin zotila ilalpa Reng ro ti hi kan benga cham ring sela kan thinlunga avong tlatila Vawiin kan nun kong Hruaitu a po ilalpa kha Reng ro ti hi kan thinlunga rinon fote se lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina damte in min kai thova ikhongai na min santir le awang hian kan lo me lalpa devotion toy te kan han mang ho le a he ministry emolek chunga ithu kan zir ho mang hian ilalpa kha Reng ro ti hi kan nun kong Hruaitu min man sakin vaina min pol na man ruwa hi nangin kan tan mal som leng che ikhongai na kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se nilenum le vek ule